El treball de camp no està exempt de perills. Els accidents són una realitat. Per això s'ha de posar molta atenció a l'estat de la maquinària que s'utilitza. Maria Poveda està a Xest, a la Foia de Bunyol, per a fer-nos una radiografia de quines són les principals causes i què podem fer per minimitzar riscos. Maria, en quina freqüència hi ha sinistres al camp? Jordi, doncs t'he de dir que molta més de la que pensem. De fet, una de les reivindicacions que fan les organitzacions agràries és que aquests accidents no sempre eixen a la llum perquè no sempre es consideren accidents laborals. I clar, la veritat és que sí, en el camp una acció tan normal com és la d'un tractor treballant es pot acabar convertint en una tragèdia. José Antonio és el delegat d'AVA ací a Xest. José Antonio, les dades parlen d'una mitjana de 2 accidents mortals al dia a Espanya. Això és una barbaritat. Buenos días, sí, la verdad que es una barbaridad porque el parque que tenemos de maquinaria es muy antiguo, carece de lo que es la estructura de protección en muchos casos, porque hasta el 94 no entró en la ley, y es un peligro conforme a que las personas mayores se van envejeciendo, todavía continúan en el campo y si no las cambiamos puede haber mucho más muertes. Us sentiu segurs en el camp treballant? Vamos a ver, intentamos hacer todo lo posible, ¿no?, para estar seguros, pero sí que es cierto que hay un riesgo, hay unas zonas que nosotros no controlamos, tenemos errores como todos, y eso puede ser que en cualquier descuido pues, podamos volcar y podemos perder la vida. En el teu cas, molt breument, sí que coneixes algun cas d'algun accident mortal? De accidentes mortales sí, conozco casos de accidentes mortales y de accidentes que gracias a la cabina les ha salvado la vida. Gràcies, José Antonio. Invertir en maquinària en el camp seria fonamental, però sembla que la majoria d'agricultors no es poden permetre aquest luxe. De seguida sabrem quins són els motius i què es podria fer per tal de millorar aquesta situació. Jordi. Avui estem abordant un tema preocupant, el de la sinistralitat al camp. Ens ho hem de prendre molt seriosament, ja que les últimes dades revelen xifres preocupants d'accident al camp a causa de l'ús indegut o de la falta de revisió de la maquinària agrícola. Maria, què es pot fer per a reduir els riscos? Jordi, el problema es podria solucionar en gran mesura si es canviara una gran part del parc mòbil que s'utilitza en el camp, és a dir, dels tractors. Però la cosa no és tan fàcil perquè comprar un tractor nou pot costar entre 45.000 i 60.000 euros. N'hi ha altres coses, això sí, que es poden fer per tal de reduir aquest quasi centenar d'accidents mortals que es produeixen cada any a Espanya. Nosaltres hem parlat amb AVA per saber quines són les propostes i també les xifres hacia la Comunitat Valenciana. A nivel nacional podemos estar hablando de que hay un medio centenar de accidentes mortales por accidentes de tractores. En la Comunidad Valenciana en concreto venimos teniendo una media de unos 8, 9, 10... Com ajudeu, com aconselleu des d'AVA als agricultors en aquest sentit? Pues en estos casos es muy importante que los agricultores tengan formación en el uso seguro de tractores, para evitar esas malas prácticas. También es muy importante realizar los mantenimientos a los tractores, según nos dice el fabricante. Además, también es muy importante pasar las revisiones reglamentarias, las ITVs obligatorias, y también que los tractores dispongan de los elementos de seguridad para evitar lo que sería el tema del vuelco del tractor, que principalmente serían o barra antivuelco o cabina homologada. 10 minuts passen de la una, continuem en directe des de Xest, on també hem volgut donar veu als principals implicats en aquesta sinistralitat en el camp, que són els agricultors. Marcelo és un d'aquests agricultors. Marcelo, què es podria fer per tal de reduir aquests accidents? Renovar maquinaria, ni más ni menos. Hay tractores con 30, 40 años que obsoletos a la hora de seguridad no tienen prácticamente seguridad. Esos tractors passen de generació en generació. Efectivamente, claro que sí, los heredamos y es lo más sencillo, o sea, lo más sencillo económicamente hablando. Pues eso, renovar un tractor, pues mucha pasta. Rebeu ajudes? N'hi ha un plan renove per als tractors també? Sí, pero prácticamente es insuficiente a la hora de ayudarnos. Quants diners podríem estar parlant? Pues 10, 15.000 euros máximo, cuando un tractor, si quieres, puede llegar a 60, incluso pasarlo, o sea, hasta 80. Gràcies, Marcelo. Nosaltres este matí hem visitat uns fabricants per saber què han de mirar els agricultors a l'hora de comprar maquinària del camp. Han evolucionat molt els tractors de fa uns anys ara.
Sí, la verdad es que han evolucionado bastante, sobre todo a nivel de seguridad el cambio más grande ha sido de pasar sin cabina a llevar cabina. Aquí nosotros estamos desarrollando un nuevo producto que va incluido dentro del tractor, que es un sistema que va con una interfaz táctil y funciona muy parecido a un reloj deportivo. Lo que hacemos es registrar los datos de trabajo del agricultor. Además, estamos incorporando unos nuevos sensores que son capaces de detectar si el tractor ha sufrido un accidente. Quines són les recomanacions que feu als agricultors quan venen a comprar un equip? Pues mira, es muy importante que se fijen en la barra antivuelco, ¿vale? Es un sistema que ante leves movimientos de la máquina hace que no vuelque y en caso de que la máquina vuelque, impide que vuelque también el tractor. Otro de los elementos muy importantes es el depósito premezclador, que ayuda a incorporar el producto químico a la máquina sin mucho problema para el operario. Y después también hay que fijarse muy bien en las rejillas protectoras. Esperem que amb tots aquests consells, tant d'AVA com dels concessionaris i dels agricultors, es reduïsca aquesta sinistralitat en el camp.